Daki hajar ngut ki pajba ki lawan ban sakhi ke jingi lekai football ka bala penlong da ke NPP Umroi blok menta ke sengi ye ke bala penlong ha Umroi. Ha ka ba kirang lekai jong ki arteli ken honi lekai ki bayi keni ke nam ladu ki kentup ye ke paham rio bat ke sok kendur. Kini kirang lekai ki le aireng bat ikun teng bat zaila ka boit ka bor ban rai ke nam ladu. Ha gani ke jingi kun final ka sok kendur kala thep nengkong hadu lai teli ki kol percaya ke paham rio. Hadin kita lai teli ki kol ki bala syatham kirang lekai ki paham rio ki la du mensim ba bat telot borno henry de ke mensim jong ga jingi le ki le kun teng bat yo ru ban penpai kala ar teli ki kol ha ke kalamin. Henry namar ke jing bom dan syu ka por hadin ke jing yo mensim na kita ki ar teli ki kol ka paham rio kala syarem no ahmat kirang lekai jong ka sok kendur. Ya kamadani lekai jong ko Umroi nongra la pendap semam dai kipai ba nong kersan jong kitik arteli ki kenhun henry ki babun ki de nong kersan jong ka paham rio ki balai risa bat ai mensim ye kirang lekai jong ki henry kirang lekai kim syam lala ban kerda namar ke jing klan jong kirang lekai jong ka sok kendur ki balas kam ngung ha ketika jing lekai da ka bayada ye ka bol ban rung syapo ka kol jong ki ha ka bakut no ke jing lekai kirang lekai jong ka sok kendur rengkat bat kipai ba nong kersan jong ki kilai syat kemen ha ketika jing job ban ra ye ka kosnam jing job rengkat ru ka jing yo ban ra syaying ye ka song pisa ka balai lak tengka rengkat bat ka trofi ha ketika tournament ye ka latip kum ka first daman bait lamare knockout football tournament arajar arpoar ha Umroi. Ha kene kesengi lawan ru ban sakhi da menteri ke sarkar jela uba da sakhiat bhala mare kum kongsan ha ka jingi don lang jong MLA barim ka Umroi constituency uma ngaj lang dhar nang tau ba daman bait lamare beriu kertong yikun election MLA na Umroi constituency na parti NPP uba ranggen sai kharbuki wadiu MDC jong Umroi constituency kinong ilam jong parti NPP na Umroi blok bat kiwe de kinong ilam. Jam 9. Disconnected.
Hawakut ke Pelamit ke Sokunduru Football Club Kelaya dan Kurs dan yang kejengkap kena ke tournament kualitas teman Baila Mari knockout football tournament ke Sokunduru Kelaya dan Job dan Laila Argo Tersyaya ke Paham Rio Football Club. Penilai kejengkap 3 jam nak kepencah ke winner team Sokunduru Football Club. Nak kepencah ke winner team ingin ayu motif bagi sembaban. Penilai kejengkap 3 jam nak kepencah ke Paham Rio Football Club.